Namanya uri umureberezi wa North Ankole Diocese yayihanangiriza abazeire kutaho umutima kureberera abana babo umucyumure kibaza kutandika abo kubatani naza kutega imitego y'eminjo mu cyumuro mu konko muzeire yayishye umwana we akamuhana nabasa kumurinda. Right Reverend Stephen Namanya yayihanangiriza abazeire kurebeka ngo bashomeseza abana babo mu kiceka cyabo ikikuza kwera ahantu nguka yetanga umwanya go gumana bashaka ibyo bwegese aho kwitwikiriza bari bireko kwitwa kabwirwa cyo kwaza kuzwa mutabazakore cyaba ko ibyo kwitwa bakaba byo kugenda baka abawe bakoko icyakabiri wokusoma nokusoma ibyo bikwego umuntu wari kubanza abaringazi mringo ngogumwe Bishop Namanya nashobora ngo washomesa umwana no watekera n'icyakare yawe ngo muzeire twavugana n'abareba ba minisita uko kureba abashinzwe bashinzwe kugabura reba minisita reba bishop webweziki ataka n'ingiringa aba wihanga n'icyo iyo bikiri aho Reverend Robert Nabasa uri umwahuri wa Robsisi Church of Uganda nawe yayihanangiriza abazeire uburekeraho muze gutekateka ngo bibwegese birungi ndabitekwa kurgahare tuje kubagunjira nzoya products ningashi tubihe mu bibara ibikwija kubasimisa nyenzi yankihanga kabazeire nkensi mukama ari umuhezi witu mbwe nimbashaba abazeire cyo kubanza mukunda abana abo mubehitse muganire nabo muriye nabo mbakunde mbashabire mbabuze challenges mbabuze ibintu babateganisa omwana omuherezo bwire uriki kumwirira hare ekindi tureke kukweta freedom tureke kujimisuzinga ningashi kugikoresa kubi kugira ngo umwana ino bugabebwe konko bugabe butari kushurwa tubugabe burungi abashomesa batari bamwe na bamwe abagambaho na Sky TV nabo bashobora kubatebekanisiza abana abw'ikihumureki mwene kintu kuheza ekintu kubanisa abazeire abana mutakabegesa okugambireryo abana mutakabegesa kushangana bariya bemerire abana mutakabegesa kushangana bariya batashabire abana mutakabegesa kushangana bariya baza kubyama batashabire ni tugabazeire kugira ngo umwana yaza akora buri kintu cyose yona abanze murahanga. We serve our head teacher and teachers who are so caring, loving and teaching us well. With their knowledge, you are so great. Makuraga gashakwa Job Kato awa Sky TV agenshonga muri Kiruhura. Makuraga ndi agarukwe